Dobrodošli, moji dragi Nikšićani. Hvala vam, prijatelji, što ste večeras tu da zajedno proslavimo otvaranje renovirane filijale u Nikšiću. Renovirali smo našu kuću koja je smještena na južnoj strani glavnog gradskog trga, Trga Slobode, sagrađena prije više od 1 vijeka. Renoviranjem smo otvorili dijelove ove kuće koji su decenijama bili skriveni, vodili računa da očuvamo arhitekturu sa početka 20. vijeka i domaćinski duh ove kuće. Bili smo tu i bit ćemo uvijek uz vas da podržimo ekonomski opravdane i održive projekte, da zajednički očuvamo dobri duh Nikšića i doprinesemo da naš grad bude još ljepši, jer ovo je naš dom. Želim da se zahvalim svima koji su doprineli realizaciji ovog projekta. Našem projektnom timu, partnerima, našim zaposlenima koji su naporno radili da za danas sve bude spremno. Posebno hvala vama, našim klijentima koji ste sve ove godine pružali nam povjerenje i podršku, a naša misija ostaje ista. Da ispunimo vaše očekivanja i podignemo kvalitet usluga na viši nivo. Poštovane kolege, dragi prijatelji NLB grupacije, dragi naši klijenti, topla dobrodošlica i sa moje strane i veliko hvala što ste danas zajedno sa nama kako bi proslavili još jednu uspješnu renovaciju poslovnice, ovoga puta u za nas posebno dragom gradu Nikšić. Korisnici vaših usluga, odnosno usluga filijale NLB banke, znači u Nikšiću, smo od 2010. godine kada smo obnovili rad firme koja je osnovana 1995. godine. Napredak u digitalnim mogućnostima, to nam je, da kažem, i za našu malu firmu značilo mnogo zato što nam je skratilo vrijeme čekanja često ispred filijale jer nije malo klijenata koji su dobijali i dobijaju i dalje usluge. Danas te usluge nam stižu same. NLB tim u Nikšiću, pa koliko ja znam, takvih i sličnih timova, pa jedan od rijetkih po mnogo čemu. Jedinstvo, ono što je najvažnije danas u svakom timu. U ovom vremenu savremenih tehnologija jako je bitno da imamo mogućnost da koristimo digitalne tehnologije koje nam omogućavaju da obavljamo transakcije, da vršimo plaćanja, da pratimo transfere preko računa. Filijala koja ima svoju dušu, filijala koja ima odličan tim na čelu sa njihovom direktoricom i gdje se ja zaista osjećam kao u svojoj kući. Za Vesnu i za njen tim ja im kažem da nastave samo onako kako su krenuli, da je to jedan pravi put kojim banka treba da ide, da se usavršava, da se modernizuje i da im želim pun uspjeh u daljem radu. Ovom prilikom donaciju od 5.000 eura uručit ćemo opštoj bolnici Nikšić kako bi nabavkom savremene medicinske opreme za potrebe hirurgije i ginekologije našim sugrađanima pružili kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Uvaženi domaćini, poštovani prijatelji, u ime opšte bolnice Nikšić, zaposlenih kao i naših klijenata, odnosno pacijenata, zahvaljujem se NLB banci, gospođi Vesni, na ovom velikodušnom daru koji će nam svima itekako koristiti. Hvala vam. Dobro večer, dear clients, friends, colleagues. At NLB, we are very proud that the trust of the clients and the hard work of our team allows us to do things like this. Mm-hmm.